pencak silat kan olahraga, jadi lek mau merotok lali umum, soalnya suwi gak tulinan pencak. Ini giliran dari sang kreator dari Manunggal Budaya, berusaha kita hadirkan bersama Kang Mas Freddy Wijaya. Lagune jaluk dituruti gak nek enggak pakai liyane gak gelem, jaluknya tetap siji tok gak gelem, pakor Timur.
lahiran itu lho men. Timbangan iku nek sabuke yo iso wassalamualaikum. Panas aku tanya nih, kok dibanyoni barang? Panas pagi. Wes. Lah iki ketok niki rada gede maneh. Muhammad. Kono, bagus. Rotok rono, rotok maju TV. Ayo. Belum. Pokoknya lupa kok katanya murah. Aku lupa, Om. Lupa, kok sesuai. Pokoknya lupa kok sesuai men. Ayo Mas Bos. Hai. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Kurang rusuh paling. Kurang rusuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, wis gantian titik podo itu. Iki. Ngono jaluk gentenan, kon mari sireng terus mari ngono genten sing rada kuning. Lah iki aku lak terus kudu guyu mari ngono. Malot sampe gak bilang pedot. Lek kantot. Pukulan. Apa tangane loro jane. Lah yang mek ngene kok yo loro sih. Oh tenang. Oh Yo. loro jane. Hai. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ngono. Sing ireng rusuh. Yo tenang gak pecah digelah. Ayo